umuthi ni stress ciambire kunyita ni ingirite live. Niki kiuru mam? Sweet niki kiuru? Tondu Karaiko akinyire na ndege ya themwe gukwamba kunyitwo. Kunyitwo ni borithi? Kunyitwo ni borithi cia immigration. Ati niki? Tatu haicio. Anyiti he mundu he promoter wa guku Germany wetagwo Rafikis. Rafikis jaigwete okimugweta. Niwe arandikire ati show ni nganja ya rucio. Arandika email kana arandika ku? Either arandika on social media kana aracoka arandika email. Koguo ni vitina na riu gugakirigwo akigira kinanda kiri na show ni cancelled. Riu bururi ucio koria niki uyu Karaiko akigira na show yake ni nganje. Riu makimunyita makimudetain kuma themwe. No ndireciria Karaiko ni gukorwo ena thakame ya jeshi ndakiuga ni mujeshi. Yakwe mujeshi guku Afrika. Thakame yao yakiguana na aria makumunyitite. Na thaici no ngarekererio 2 minutes ago. Ima 2 minutes ago no ima pole kwe Karaiko. Ucio nake ni turirite muno guku twina Adrian ni muno. Na no nyende kwira promoters. Yes. Kwa bakori na promoters joke jaririe ithwe artist. Utire modo ungiuga ati ni arako own. Tare utondu ni ndathire Ruraya, ni ndathire US for example. Yes. Mundu hego visa ni undu wa Ngai. Ti undu wa mundu. Na ucoke umonye artist athiaga promoter agathondeka mamilioni. Taro nyonaga aria twathiete kuria US cia toto ni tukionaga TikTok magitania milioni 7 milioni 23. No utire urareha artist kido, I mean, you know. Yeah, besa nini. Ogashoka waigwa kwena promoter ukuhota kuriha Karaiko euro ta ngiri kenda binisho kirihitie. Na we urenda korwo no uramurehe na euro ngiri 3. Okay. Guthukumira tondu we niwe wina ciana ugandika email ya kumunyitithia he was arrested from 7 until 10. Na we mugikuyu kwaza oraria ruga eno itu. Yes. Yani ukarigwo, why would someone do that? That is very wrong. We nyamwate ona ngikoro we mukoroku wa guka guthukumirwo ni ciana ici citura cicuragia gita kana ona wakiruba ucio ati ukamunyitithia. It's so unfortunate.